talo fatu talafola Radio Samoa i le nei tae au, usi mai alfa afonga o talo le asatofi. Ua toʻaiva tagata New Zealand maliliu i le mai a maua i le RSV po o le vairusi e a'afiaito toga lo ngā lulue mo le manava. O le toʻaono o lea foi numero i latou mai le o ngā totonu o Aukilani, ma o le vaitau malulu o lo tātou iai lea na whaamauina ai. O tangata maliliu a Aukilani na whaamautino mai lea i le pule ngofa le mai whaitu malo i Aukilani, talu mai le masino a Perila. Mai Canterbury, whailoa le so upo lea pulenga e to atasi le ngase wa Maliu, e le ngata o aunga o le RSV ai whaape e iai fo isia a fianga o lona soifua i taimi malulu. E to atasi na ripotia mai le pulenga i Capital ma Coast, ma ua whaamaunia mai iai fo i ele ai se tamai titi na tau fia i potu tinga aina wa Maliu, e o mai le amatanga o le vai aso nei. O le vairusi le nei, e le i to atele nisi na a fia i le tausanga te aluai, ma e o mai le whai ungo iulai wa a matau na sau i lalo tangata tau fia i whale mai te tele e ono i tonu o New Zealand. O langona lea mana ia ele malo, ua o nei tangata ngālu lue Marston Point, a o loma le ilo ino le whai unga, o le vae o le tele o ngā luenga a le refining a New Zealand. O le refinery mātu o le atunu e na o le paule o le nofuanga o lo sau le sua o mai fafo ma wha ai, peitai. Sau tala o lo wa ai e tāpu nia le refinery, ai sau sa o mai fafo le sua o. O se swinga tele o lo sau ni ai le palo te whai a tae awa wha atonu o le company, e lo ai pe whaiti tia tangata ngā lulue mai le to'atolu se lau i le na o le ono se fulu. O le whono o le au whai ngā luenga ma le union na nafi, na whaelo ai le to'atele lo lātou le fia i le awalo lo wha ngā ioi ma whaatala no ai. Le ono le to i ai o le refinery. Le to'atele o whaelo le whai ngatao na mau o nisi avano whai ngā luenga i whangarei. A o nisi wa le fia i le sau o tala i tāpu nia le no fuanga, e au no ma se fuanga mo tangata whai ngā luenga. E se mai i tā penanga ma tangata ngā lulue o le ale ai ni ngā luenga pe ātau nu o na tāpu nia le refinery. Ua lapata i le whaaulo le Northern Strategic Policy Centre i Ausitalia, Dr. John Coyne, i le lava ta pena o le whai unga o iai, pe a fua i suinga o le maketi ma le lalulangi o iai talo le COVID. Tue whamanatu John, a whai e tāpu nia le refinery e tasi a New Zealand, o lona winga, o le au tātou wha tasi kamupani soa u lātou te whai le mea tonu, ma o se tūlanga whesilingia lea. Ua tu inatu le whai unga i nisi o tangata mātutua tala penisiona o lo poloka i Ausitalia. E ono tau fia le maua peo a lātou supa, po le wha malo siona to e totongi mai o tupe wa maua. Moli mau i lungo tala le tio wha malo a New Zealand, o le ua mai alongo ina le mtanga luenga le social development, le o lo totongi a supa i se tasi o tina o lo poloka i sini Ausitalia. A o atu le aso lua se fulo se te mai le i fo i mai, o le atau fia lo le mau olanda supa. O le masino mati na whai malanga i le tina i sini, wha moe e toe fo i mai le aso tolu tasi o iulai, peitai. E le i tau nuu lea whai ngā malanga, ma se i o aina tāpu ni ale whiawa isa o loto o iei nei. I le wheso o tai mai ai le social development, a whai o atu ia o ke topa e le i toe fo i mai. O le a ia toe totongi ala na supa na maua a o iei au se tālia. E maututusa mo le maua tangata tala penisiona na ripotia e le tio New Zealand. Fesilingi ai nei pe ai se awa le wha o ngai nai tu la fono wha apitoa na wha o ngai taimi au tāpu nia tua oia New Zealand tau sanga tāluai. Pitai, saule tali o le Minister o Tanga Luenga le Social Development, Carmel Sepuloni, e le o tutusa le tau sanga ualu ma le taimi nei, ma e le o wha o ngai na tu la fono wha apitoa. E le o mawhaiona wha amautino o mai le matanga luenga, pe to a fia tangata mātutua tala penisiona o lo iai au se talia wa tau fia le maua o lātou supa, po i lātou fo i o le ato e tutongi mai supa na maua ona ua umi tele ona i whafo ma New Zealand. Ua le au sia le malienga i le vau faatosanga ma pulenga whaitu malo le soifua malo loina, ma ua sauai le talo o le tapena o solo te e whaawau i le vai aso fou. O midwives po o faatosanga lo o whaawhaingaluenga i lalo pulenga whaitu malo le soifua malo loina, ua le fia i tutongi whaapea tuutuuga o lo iai malienga mo lea auaunaga. Ua sauni ai lato i Northland, Aukilani, ma vaenga i Saute, e te i le asonga fua o le vai aso fou mo le valu i tū la. A uma leo na whaasolosolo atu le isi vaengo le atu nui le vai aso atua, se i o i le aso tofi, leo le a wha popo umai le mau telefono. Moli maule sui o lo tu mo faatosanga, Jill Evans, e le o yeisa tūlanga vave ono faatala noa i le faafita auli o le uti o le au whainga luenga.
Ma ua tatau wai pulenga whaitū mālola soifua māloloina whaapea ma te agaluega. Ona vaavai e whaawhaigaluega nisi faatosaga. O le sau o lea tala o le tetee o faatosaga, o sau lea le mai a ta'u o le tetee a tausimai. Ma tala muli, o loo suʻesuʻe e leoleo le Maliu faafuasei o le pepe i le falemaʻi I Middlemore e au kilani i le taeaona nafi. Pe tusa le afo le iwa le taeao le ana longo ina i le ʻaufaigaluega le falemaʻi le ofisa o leoleo. Ma e le o teles whaamtalaga tuuina mai le taimi nei. O le soe whaapea suʻesuʻe ina i lona tino Maliu, ma e Maliu o loo iai le emergency unit le falemaʻi. Tala na o le taeao, manuia nei aso.